Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Geraldi Arsal Saputra, NIT 1642056, Taruna Dewasa, semester 8, jurusan Teknika, Kompi B, Peleton B1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Angga Padati, Taruna Dewasa semester 8, kelas teknik 8A, Kompi B, Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Idrus Maulana, NIT 1642067, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 8, Peleton B1, Kompi B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wahidiningrat, NIT 1642014, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 8, Kompi B, Peleton B1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Karim, NIT 1742026, jurusan Teknika, Taruna semester 8, Kompi B, Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswandi, NIT 1642034, Taruna Dewasa semester 8, Kompi B, Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jitmi Jambarok, NIT 1742020, Taruna Dewasa semester 8, Kompi B, Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aryandi, NIT 1642029, jurusan Teknika, Taruna semester 8, Kompi B, Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furkan Mataja, NIT 1642055, jurusan Teknika, Kompi B, Peleton B1. Terima kasih. Saya Ardi, NIT 1642022, Taruna Dewasa semester 8, Kompi B, Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Firdaus Irianto Buka, NIT 1642051, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 8, Kompi B, Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Mardianto, NIT 1642064, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 8, Kompi B, Peleton B1. Terima kasih. Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Deo Frianto Salolo, NIT 1642041, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 8, Kompi B, Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Sigirman, NIT 1642011, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 8, Kompi B, Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi El, NIT 1642012, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 8, Kompi B, Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahathir Muhammad Hasan, NIT 1742022, Taruna semester 8, Peleton B1, Kompi B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Alfaid Suardi, NIT 1642047, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 8, Kompi B, Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hasan, NIT 1642003, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 8, Kompi B, Peleton B1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Firstani Lopasudi, NIT 1742013, jurusan Teknika,
Taruna Dewasa semester 8, Kompi Bravo, Peleton B1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Pratama, NIT 1622018, Taruna Dewasa semester 8, Kompi B, Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Eko Budi Utomo, NIT 1642042, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 8, Kompi B, Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Andreas Nopento Somba, NIT 1742005, jurusan Teknika, Taruna Dewasa semester 8, Kompi B, Peleton B1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar, NIT 1642009, jurusan Teknik, Taruna Dewasa semester 8, Kompi B, Peleton B1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purizal, NIT 1642006, Taruna Dewasa semester 8, Peleton B1. Sekian dan terima kasih.